Assembly constituency ni West Champarsara Bishuwo Takuk Tulu Debormani Busazala Kidney Kunino Hamia Ungi Titaniwo Chubaso Klakya Dipramotani Adonswang Chubaso Klataniwo Manzadikya Kwai District President Rajesh Deborma Kwai District Working President Tithi Deborma Block Vice President Shubal Singh Deborma Tai Monitoring Committee ni Chairman Boromgunang Rajesh Deborma Khobui Kubun Adongro Puliana Hambai sini media friends no Jinwa Pochim Sambosurani This village ni Andhra Pradesh Takuk sini Tulukumar Deborma ni Sajala Bohar Deborma Thanai 11 tarik Februari Horni Dosta Tamani Jarawa Bini Sakse Yaman Bagai Sakane Yaman Bagai Jaka Gaban Bagai Simuno Sini Tipramo Satu Tege Isa Sobat Umbisin Tui Sini Sini Disabilitas Tipramo Disabilitas Tege Sobat Umbisin Tui Sini Bini Sijangan Lukungwa Sobat Umbagai Jumpai Bijan Pai Enggak Gaban Bagai Sini Nukungzuna Sini Yapanai Sini Isa Sobat Yasana Tiga siapa kau kau sini daro tini sini je orang sobat somno bising bising kacau je sini pulang sini district ni president di sini district working president di block committee ni sini vice president di sini youth ni di sini monitoring committee ni kita ke sini je member sama Gecini itu ada di masa kamu enggak baru kan kayak orang seperti mereka. Kalau contoh je coba location di sini, kalau orang naik mana nanti organ di sini tu kita cuma tu makan kai, terus kayak makan kai sih, nggak mau sesat kan. Kita normal ya sih, sama masih. Sesat. Kalau misalnya, kalau kamu mau ya kan. Michael